Nagaliang dungi ka Confederation of Riboy People Central Body managasngi nagaliang dungi ka sengru ngi penpau ya kajing sosi bat kajing sukhya kabahadu kata-kata alon kajing klat kensan jong i Dr. Eje Sengkon ibadai MP jong kari kasih jantia ka jongi nagaliang dungi ka seng idon kaju kajing sukhya bat kajing sosi marnyo i ba udai wai naki MP badon kajing kli menteri na menta kari bat kajaj benreu bat deru MP bopek na menta gikup seliang gesem seliang te kadai kajing du ka bakrau ya kajalahi baro kawai ba kumunu MP ngatrai ngila jenjar banyo namar ngila i kikam kajungu kumu MP ulale bat uderu breu bas don ya kabensim ke basurit bat akan juga por uderu breu bas septing ya ublay tingi iskam baki gai baro kide gijing peniaj jung ublay bana jorong ublay ulamun bensim ya gi breu ngimla bale ye tingi pa aru ka kupar sulem segi bahi ngasem ki parlok ki parjor jong MP badon burom jongi ublay un pentengan yaki wan kapor ka ba lo bedum wantap kai ngasem ke jongki handai ngi skam boblay penken ya kadonut kabal apat ke jongki nagaleng dungi kesengru ngi penpau keju ka mensim ke sukhya kumba nyo iba babun ki pajba no snong jongkari kasih jantia isa aku umdum alor kene ke jingyap kensan jong i Dr. Eje Sengkon beri MP jongi tenang lain juga sengru gisau nong abedai bat kena kajing klat jong MP uba don sisa ia kajing bakli namenta kari bat kajai benreu